Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-qail man fariha bidukhali Ramadan harramallahu jasadahu ala niran wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqulu da'iyan wa mutadarrian ilaihi subhanahu wa ta'ala Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, langkong-langkong Al-Fadil Kiai Haji Zainuddin Bakri seabtina sangat amulja kita hormati Al-Fadil Kiai Al-Humaidi Bustami sibeten gaula sangat amulja aki sateja para asatid seabtina sateja sangat amulja aki langkong-langkong takmir masjid Rahmatul Hidayah simulja Kiai Muhammad Ali sekeluarga sareng seteja pengurus seteja panitia sipeten gaula amul jaki tokoh masyarakat langkong-langkong bapak kepala desa soko Bena Tengah sareng seteja jajaran ajunan bapak hadirin muslimin ibu hadirat muslimat pencinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Ramadan, pencinta Al-Qur'an, semoga kaulaban ajunan masuk aswarga kalaban Al-Qur'an, masuk aswarga kalaban ngiring sakseen Masjid Rahmatul Hidayah. Amin Allahumma amin. Sebutin kaula amul jaki tretan sami mulja Nabi Adam iri dek ka umat Muhammad nih tretan. Yo bu ambu kelu bu caban tabu mohon salli ala Muhammad. Ayo ngaji sekejap bu paling setengah jam lebih neng cabu dabu tadi. Nabi Adam nih iri dek ke umat Muhammad. Anapa mi iri umat Muhammad nih kayak beri parkar empak si jemul jabi Allah. Nabi Adam tak beri ya Allah. Nabi Adam iri pola Nabi Muhammad iberi parkar empak sesangat jamulja sedengan Nabi Adam tibi tak beri ya Allah. Kenapa sempak di antara natretan Nabi Adam kok cebu Nabi engkau andi dosa ke Allah tang dosa di sekalian karo melanggar ke Allah engkau akan buat naga juhul di sedangkan bi Allah wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin dam ben bini nah cek mak semak kakak juhul diria ben mun semak fatakuna minadh dhalimin ben zalim dam ternyata kok melanggar ke Allah tak kuat kekudaan
sengkok ngebelanggar ngakan buana kajol di sekalian tang tobat di Allah tak gelem terima nih pak nih engkau atobat ke Allah tak gelem terima sampai 450 tahun saya tobat ke Allah ini kerja ternyata salah nasib tongakan buana kajol di atobat 450 tahun tak terima bi Allah Ta'ala buru tang dosa iterema tang tobat iterema bi Allah tingko atobat i Mekah wah tang tobat iterema bi Allah tingla atobat i Mekah kok sadaya salah iterema ji engkau ki nyebut asmana Muhammad ya Allah kalau bihaqi Muhammad terima aki tobat abdina sapura aki dosa abdina ya Allah engkau nerima panggilan dam ini mah banda munya Muhammad jidam dan gula mau ngak cetak ya Allah ngabes ibeng labeng swarga bedanya mah Muhammad ada kan ding bed asma rajunan Muhammad Allah Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi tahu ben cek Muhammad jimulja muntak king jemulja orang tak kira apolong ben asmana ajunan ya Allah maka abdina sapura ya dam kalau ben barokana Muhammad tu sana ben ni sapura bising ko alhamdulillah 450 tahun saya atobat dosa setong ni kok saya mati atobat di Mekah umat Muhammad tak usah atobat di Mekah atobat di Romana iterema bi Allah alhamdulillah atobat di Langger iterema bi Allah atobat di Mesreng iterema bi Gusti Allah malamun ning Mesreng tobat beri Langger pinggir sungai tekin lagi lambak ring Mesreng pun apa je tak apa je Langger apa je pinggir sungai songkot benih songkot biasa apa perabot Italia aki kajetak saja dana benih rambing apa unteng ke sadaya benih unteng ke tibi ini orang pak kerapa Allahumma sholli ala Muhammad umat Muhammad atau buat i Mesreng atau buat i Langger atau buat i Roma lebih atau buat i masjid iterema bi Gusti Allah alhamdulillah iri sekok ke umat Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad saya nomor 2 cepon Nabi Adam engkau iri ke umat Muhammad jadi kenapa debu Nabi Adam sengkok ala kodusa iswarga sengkok ala kodusa salang ko ala kodusa sekalian engkau pas epesa benik bini ya Allah ini kan si nomor 2 nih Nabi Adam ala kodusa sekalian epesa ben bini Nabi Allah saya bini Nabi Adam ibu Hawa Epesa keluar ke alam dunia Nabi Adam epatoron neng India ibu Hawa epatoron neng Jeddah 450 tahun tak ketemu laki bini nih kanon Allahumma sholli ala Muhammad Nabi Adam epatoron neng India ibu Hawa epatoron neng Jeddah 450 tahun sebab ala kodusa sekali umat Muhammad ala kodusa benih kero sekalian puluhan kali benih kero puluhan Nabi Adam ratusan kali bahkan benih kero ratusan ribuan kali pakuna polong ben bini nah polong dah polong Oreng masering oreng kau bener tengah tampur lah ala kodusa ya Allah pakuna polong ben bini nah ilencak set ngakan apolong ilencak set Masya Allah tedung ilencak set tong bental set Roma seto apoluan kali tusan ratusan kali salah kotusan saya aku pesa bi Allah Allahumma sholli ala Muhammad ini luar biasa na umat Nabi Muhammad seperengaki kau kuste kau umat epon kuste kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan paraja syukur kau le ajunan alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad teretan sami mulia Nabi Adam ala kutusa ipa keluar dari swarga ke alam dunia ipesa bi Allah teretan 450 tahun alam dunia lebar manusia cuma ada 2 kinto cuma Nabi Adam ben ibu Hawa kita di otra teretan alam dunia lebar macam panika cuma ika 2 tidak India tak ada hapi lambak teretan tak bisa hubungan pak si pas ketemu
mungkin ipakon kamu kabi Gusti Allah depak ke padang Arafah ungke ke gunung si semakin inyamai Jabal Rahmah pas tapangki Nabi Adam dan Ibu Hawa nenggak bisa manteran gula bersampai depak api amin Allahumma salli ala Muhammad teretan sami mulja sebutan kaulah si nomor telok engkau iri ke umat Muhammadiyah umat Muhammad singko ala kudusa di dalam keberadaan notopen aurat sebut Nabi Adam singko singakan buana kajol jatuh top tang aurat rapi atau top Masya Allah engkau payu sir bi Allah dari suarga ibengkangin bi Allah singko tang aurat padang padahal kok salah kudusa notopen aurat yusir bi Allah pengeluar ibengkangin dari suarga kok bi Allah sehingga tang aurat pada umat Muhammad ala kudu sabengkang pade ala kudu sabengkang isepora tu sana ipakein bi Allah ki masuk ke swarga bi Gusti Allah alhamdulillah engko iri ka umat Muhammad nih katuretan sik pergi ka umat Nabi Muhammad amin Allahumma salli ala Muhammad teretan sami mulja sebutan kaulah amul jaki maka dari kaito kula buat ajuan torep araja sokor icetiaki nah ibadah diaki umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pas ki paringin bulan seluar biasa engki kento bulan Ramadan khusus paringaki ka umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lain nata iparingin bi Allah si andi Ramadan cuma umat Nabi Muhammad jadi si apa Ramadan benih masalah pasah mun pasah kapi ternyata setuju umat Nabi dekat sami apasa cuma tak apasa bulan Ramadan si apasa bulan Ramadan ingki kento umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa Ramadan kento sampai si mari dua kiri berin naumus shaimi ibadah tedungah orang apasa ibadah tedung kor apa sah tedung bah mari pojang sombu tedung deki zuhur pojang mari pojang tedung asar gini pojang asar mari pojang asar tedung boleh sampai bukan ngiding ibadah keng mau napolong ban matuai kunca maki ibadah numpuk yang tedung rek para saragen lu pakai tedung lagi naumus shaimi ibadah tedung orang apa sah wasumtuhu tasbihun neng orang apa sah pada ben orang maca tasbih napa tasbih subhanallah 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 nih neng tok nih subhanallah subhanallah lain mun ngerak koko lah benih neng mun ngerak koko nih nyokor jenggu benih neng ibadah nih no nyokor songot benih neng ibadah nih kan neng dalam kakon apa nada nih pada buat orang baca tas subhanallah subhanallah wa amaluhu mudha'afun amal lah orang apa seni ka ikel Masya Allah ikel luar biasa sampai depak kasaibu tekelah sampean maca bismillahirrahmanirrahim sekalian pada ben maca saibuka sampean ngata maki sebulan Ramadan khatam sekalian pada ben khatam saibuka Masya Allah aglek kalakina sekalian pada ben aglek saibuka lewat aglek Masya Allah ibadah na ikel tekel sarang Gusti Masya Allah kadin tu kabulasan Allah luar biasa ternyata amal si gulaban ajunan si semangkin ampun depak ke kolom si berapa terakhir ini bagi semakin selekor lagi Masya Allah berarti oleh 20 hari apa sah Masya Allah kare 10 hari bagi makin kinto depak ke kolom si terakhir ingki kinto selekor ke bingking karena bulan pas kinto ibagi telok
begitu lo pertama awaluhu maghfirah, bulan pertama hari pertama situng sampai ke 10 pangapurana Gusti Allah rahmat Allah rahmat Agus awaluhu rahmah pertama tanggal situng sampai tanggal 10 Ramadan rahmata Allah kani serna Gusti Allah. Jadi gula buat ajunan semakin oleh kani serna Allah gula ajunan jadi orang Islam jadi orang iman keng oleh kani serna sampai gula ajunan mati nyangu Islam nyangu iman keng oleh kani serna kaulah ajunan lebur maca la ilaha illallah lebur maca Quran bulan puasa lapar ngaji keng oleh kani serna Namun tak oleh kan ni serna Allah tak kira jangan aja ternyata malah banyak orang ngarasanan mipah mah beda pengajian rek nah rek Masya Allah ini ternyata tinggal boleh kau orang bujan apa ke kau sangat mipah beda mipah beda nah sengka ini muntah ke oleh kan ni serna Allah sengka ternyata Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu lebih ajunan hadir mangken ke pengajian mirengaki adzikir maca tasbih maca surat yasin saja kak dintokeng oleh kani serna Allah. Pas nomor 2 Ramadan kita wa awsatuhu maghfirah pertengahan Ramadan mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 pangaporana Gusti Allah dilebot ampun mantir gula muka gula ajunan saja mesami oleh pangaporana Gusti dusah isabora sareng Allah semakin akhir ampun wa akhiruhu itqum minan nar akhir Ramadan mulai tanggal selekor semakin sampai terakhir Allahumma sholli ala Muhammad mulai tanggal selekor sampai terakhir eki kentok itqum minan nar kamardikaan dari apoi nara Allah alhamdulillah Masya Allah alhamdulillah nang tenang boleh sembangan kentaki pak ibu nang tenang tak kira pikiran penapa iki Allah ngare jagung kita peteker reng agawe andalan dua agawe keneng nabletak kita ada jenang tenang to manderen ating ngocak nyuun kallah manderen ting mare Ramadan ibaring nao jen agawe ya keneng nabel ta alhamdulillah jak putus asa polan tau jen tempes tak usah to daripada nyuun manderen ting mare Ramadan ibaring nao jen alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa akhiruhu itqum minan nar akhir Ramadan kamardikaan dari apoi nara keselamatan dari apoi nara imardika akibi Allah dari apoi neraka amin Allahumma artena orang yang dicap neraka kesempatan mulai makin sampai ke biking ikosot cap neraka ni konon amin Allahumma kenapa pak eki karena kaulah ajunan setuju bekal abeliyah paling mana aja bisa ke Gusti Allah iki nun ki setuju benidi gula ajunan iki buki Roma segenteng benidin sampian laki segenteng benidin sampian bini siratin benidin sampian motor segenteng semewah benidin sampian wapi tak di benih gula sampian benih iki Allahumma sholli ala Muhammad mun andi Roma ganteng tingkat mun abe mate Roma naikan di reng abe mate bini naikan di reng bener PC naikan di wapi penikan benih di gula ajunan tanah selebar benih Roma segenteng mun mate semua kapan mati sandi Roma napa neng Roma nampai keluar ini keluar jaring sakeboy sakiri
preman di Malaysia mi apa keluar ni ketan dia nak cek Bani Andin keluar Bani Andin keluar Bani Andin Iki Allah keluar tak bisa nih kan Allahumma sholli ala Muhammad panapa sih di TV nih waladun soleh ni kasih di TV cuma jadi ul berajunan waladun soleh anak sesok namun ni kan di TV bu amin Allahumma talangong semua orang mun beda orang laki mati bini nah laki boleh dinoreng tak dinoreng iki romana andino motorai kenteo tapi mun anak seorang abek mati punah di anaknya mah punatin pergi kalah orang lain bakuna anak iki Punatin bin Parto mati Parto Pakun bin Parto tak kira ngaleka bin Misli tak kira iki itu hanya mau ditibi waladun soleh anak sesok mun panika di gulaban ajunan makan anak tore papa kus alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad gula meremator saben ibarat lauk yang sampean banyak tak ada iki binian banyak tak ada demun Rasulullah baiti jannati tang romare swarga iku Rasulullah debuna baiti jannati tang romare swarga ni ada bu swarga Rasulullah cek romana Rasulullah ni kene paling 46 deretan insyaallah rajaan menika ngara insyaallah 46 semakin osok ring kata Allah Rasulullah Abu Bakar Sayyidina Umar Rasulullah ada bu baiti jannati tang romare swarga mi debu swarga padahal Rasulullah kan seminggu tak anak tak ngukos dalam minum tak ngukos tak bisa ngudi apoi anak tak ada setan tak ada kenapa sih kormah ben aing tu mah kormah ben tapi apa-apa mi ada baiti jannati tang roma swarga Masya Allah itu lemah Rasulullah ni keluar sumber kesenangan mi bisa seneng beda taat nenggak dinto alhamdulillah makan gula berajunan montro jadi baiti jannati terode akhir Rasulullah tang roma swarga neng iromani ke kutu beda kataatan kutu beda pangabek teh kutu beda pejeng kutu beda pengajian mun iroma lah ahli ibadah selaki ahli ibadah sebini ahli ibadah lebih pahala libur berjamaah nih cap jempol pekelar tak soki pakun baiti jannati tang roma swarga iki bagi keng sapa ora pekelar tingkat 2 romana keng tak bojong por kelap tak kira nemu seneng punten iki apa benih seneng nih benih dari mata punten benih dari kopeng punten benih dari ilong punten dari kayak apa nih dari ala bidzikrillahi tatma'innul qulub kengain manusia kalau ben adzikir ka Allah tatma'innul qulub tenang panapa ate kalau ben sebab bojeng tenang tak tenang kalau ben sebab ibadah tenang tak tenang alhamdulillah baiti jannati tang roma swar terus seneng kan terus toreh salat toreh palebur berjamaah mun salat wajib berjamaah ka masjid mun salat sunat icong mun la takjub kok salat icong usaha berjamaah si laki jadi imam bini jadi mak bapak jadi imam bini jadi mak mun bini tak ning bejeng kiai bejeng ben anak bini bapak jadi imam anak bini jadi mak anak bini tak ning bejeng kiai bejeng ben anak laki jadi imam bapak jadi mak bapak jadi imam mun tak tahu
bapak nomor petong bolo, anak nomor 16 keng ngaman bacaan Quran, anak maju jadi imam, maka umur petong bolo mun tak tahu tin aja udah ngada lagi nurhi. Alhamdulillah, Masya Allah, baiti jannati tang Roma swarga daguna Gusti Kanjeng na. Amin Allahumma. Lebih-lebih mun orang sesemak ben masjid siapa jangan Roma bejeng imas la sholata li jaril masjid illa bil masjid, tak sampurna bejengah orang sesemak ben masjid mun tak bejeng ka masjid benih asa tak sampurna iki lebih-lebih tatanggana masjid. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa Kiai? Karena khairul biqa masajiduha, paling bagus setempat masjid. Amin Allahumma. Nanti ulaban ajunan montroda pakai nilai baiti jannati tang Roma riap swarga nampu beda taat ika into beda pangabekti beda ibadah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pas nomor 2 montro andi baiti jannati tak langkung nampu andi bini sesoliyah. Alhamdulillah, andi bini solihah ya Allah. Ternyata mula andi bini solihah nyep udik nih ternyata thank you nungi ya Allah. Andi pesimisem tak andi misem banyak akhlak sakoni akhlak ya Allah, kolak tak manis akhlak ternyata iki ya Allah seneng non keng tak langkung mulan di bini Jeremy ternyata kiamat pak. Cek kabel cek rengtan pekelar takmir masjid tak kelar tak keng bini na Jeremy porkelap tak depak ke masjid dia. Jangan ada patretan. Kiai andi bini cari bingung pak, bingung. Makan usaha, cek sampai jadi orang bini, saya tak saya usaha jadi orang bini, saya solihah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mun bini na Jeremy, silaki lekas mate. Gini tak nemu badan kabar ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mandarin jadi orang bini sesolihah beda seatannya kadang kecil apa Kiai mau tepak andi bini Jeremy ibu ngabum pun je buang kebaik pangulak na kenceran. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata pula diberi natungeng ibarat lauk. Ki beda orang laki bini luar biasa ternyata. Tak ada pun yang sering bini agak ni ternyata. Nyamana Abdullah bin Jalban segitu tak kelewat. Itu bini luar biasa ternyata. Mun keluar kita silaki kita beri jam kok lek kintar melerokok ya keluar mangkat 10 menit tak notut lek kok jauh tak bisa kudu 10 menit telat yusir. Oh ini ternyata luar biasa nih ternyata mangkat intar melerokok telat 2 menit ternyata labang lek kancing tok buka kaki lek tak bisa telat 2 menit ini mangkok tedung luar luar ternyata loh Masya Allah. Akhirnya budak acara pengajian amit kok ki intara ka pengajian lek ya budak Habib Rabu setengah jam Arya jauh sabu debu banyak tak bisa toleh lebih setengah jam telat usir. Masya Allah berangkat non abid nih telat terdetan tinggal mulai pak depak ketumpuk lek kancing di sini tok assalamualaikum wassalam datang kok lek ngeluar kok dek nang luar telat ijek banyak ya tak bisa nang luar
ini makok tedung luar. Selalu kancing lambung tak bisa terdan tedung luar. Akhirnya bodoh fitnah masuk terdan. Abdul Rahman, Abdullah, bini boleh apa pun. Mak ada iya bini pun. Nyamanan bini boleh. Napa jawab? Bini boleh. Setong tak kelar ngadepin dulu. Kok ngadepi setong beleng arek yang kalau tak gila kok. Paham bini boleh. Demak kok detik. Dia remajaran. Kok dia boleh nyaman deh. Apa? Kok on tura di rumah dia. Terus yendra ke alas, ibadah ke tengah alas. Akhir tertan berangkat ibu daya rambing kindung. Ipekol si rambing berangkat ke tengah alas. Depak ke tengah alas ketemu ben orang kedua. Ini kepada siap ibadah. Intarin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mak berdegan tu sampean ke? Engki. Napa palon ada keng ibadah gula gaya sampai minta gaya ingki gula pada niat ibadah gula gaya tore mun ibadah kastel lo santai tak terus ibadah akhirnya lapar ni kaya ni kamu lapar langsung minta yuk ten yuk sampean si minta ke Allah sefer ngasih kedua ni setan minta langsung ke Allah langsung turun pak turun selengkap nasi kopi beda. Masya Allah. Mohon deki lapar boleh ngalai kasih tongah. Terus sampean begini sampean saya doa turun boleh sedera ni sepereng ni. Mohon terus ibadah akhir lapar boleh debu si kedua begini sampean ni kare sampean si minta ke Allah. Napa gue lagi? Betul repon napa si pinta? Abdul Rahman si bengal bini si bengal ni cerita ni dua langsung lengkap cerita selain nasi napa boleh lengkap ben tena lengkap ben satena lengkap ben jejena kopi lengkap kerja si kedua ni subhanallah mak hebatan sampian ni kan mak bisa sampai ni kan gula tak bisa jawab gula tanya ke lu kesampean sampean ni mak bisa langsung iparengin bi Allah sampean doa napa wah jawab ceritanya gula si doa si kedua ni ke tawassul ke pasera kau orang si hanya mak Abdul Rahman bin Jalban sekinto Abdul Rahman kok berarti kau misalnya kan apa kan Abdul Rahman ni kan andi bini bengal Abdul Rahman ni kata wali asal tinggal agar andi bini bengal pasti beri pangkat wali bi Allah sabab wali Abdul Rahman polan andi bini si Jeremy pasti wali bi Allah pangocat aduh tang bini dia ngobu boy kok wali polan tang bini gula mulia mul pasti ada nyaman sampean tahu sasak-kasak sepenting lah sampean perlu tahu tak kebele cak Abdul mulai cerita depak gabung kona ikancing labung nok-nok assalamualaikum datang tahu sampean kenapa gula wali sampean wali sebab gula ki tedung luar alhamdulillah ketimun andi bini Jeremy obu Allahumma sholli ala Muhammad teritaan sami mulja andi bini sesoli pas nomor telok teritaan muntelo beda baiti jannati tang Roma swarga nampu andi napa segala anak seso anak sebagus alhamdulillah masyaallah anak si bagus dah matero andi anak si bagus pertama kakan najege nila iki bumbu le ale kan panakan lebele tatangke tolong jaga pertama kakanan karena kakanan itu sumber kangkui setiba bagus anak lamun kakanan saya insyaallah bakal jadi orang saya amin Allahumma ya montero cerdasa ya beda ke cara montero cerdasa iki antara anak cerdas kan terus cerdas saya selamat saya baro mun lagi
lagi nang ngajak tedung je langsung iki mun lagi nang ngajak tedung yuk tedung je oke iki non mun lagi nang ngajak tedung jawab yuk lek tedung bo ngalau wudu gelu selake suruh ngalau wudu ungku selake mari ngalau wudu ngajak boleh majulah mari pejeng gelu 2 rakaat suruh apa jeng ungku selake mari apa jeng ngucap boleh selake ayulah mari apa jeng maca Quran gelu selake beli songke keni sekoni pegelong ke dibudin bah ngocak ibrin na panjang kok Allah abid saya duini ngocak lah majulah mula mari maca Quran mayu siap yuk selaki aja ada lah mati kapi lah ada Masya Allah si bini tegas apa nah mulai gelak saya ngelak uduk roh ada kelenger lah ada nih katanya tan mohon pak bisa ngalak uduk ya Allah pak bisa ki apa jam ki bisa maca Quran alhamdulillah nikah proses kangkui anak selesai alhamdulillah. Jadi pertama anak montro jadi anak sebagus kudu jauhin kakanan haram jauhin kakanan subhat alhamdulillah pas boleh kangkui anak saya dan masih beringawa kholatohu solihin cak kancana kudu orang sesa kancana anak beringa anak orang Gus sapora bu umbu sapora lebele pekelar anan kiai pekelar putra na kiai pekelar putra nareng bagus tapi kancana orang tak saya bekal tak sa lagi masyaallah anak apeureng buat orang mabu bekal mabu putra na kiai apeureng bandeng mabu bekal mabu iki punten anak apeureng buat orang asombaan kafir mas deh asombaan kafir terutan ini boleh putaran sampean putaran kiai putaran habib tapi apeureng buat orang serosak badan sak Allahumma sholli ala Muhammad terutan anak apa bulan anak gitu misalnya aset ikan di kaula ajunan nih kesikan di gulu masakan waladun solihun yad'ulah anak sebagus seadu akidah kau orang sep Allahumma sholli ala Muhammad teretan sami mundunya non mundunya ikan te orang lah ya Allah pak sampean senyari ke Malaysia pang takar pang tengki nun ki ya Allah mati ikan te orang lah orang lain gula bolan mari ngalamin nun mari iki ya Allah gula ke bayi Roma ben almarhumah ya Allah pang takar pang saya ke bayi Roma mati ikan tereng Jember ikan tereng Jember tak nurok dunia nah iki Masya Allah lamun waladun solihun Masya Allah pas adi anak apal Quran adi anak ahli Al-Quran adi anak ahli baca Al-Quran Masya Allah kenapa Masya Allah al-mayyitu bi qabri kal ghariqil mutawah lo ya ngarang to iki tapi mun anak deretan amin Allahumma makan dek boleh kau lebet ajunan usaha toreh dek masih andi anak selesai langkong zaman agak semangkin teki nun ki teki cek lantor bu happy cek lantor awasin pak kento sekejak komunis masuk ke atina anak iki mun itorot non atau karbon ring tuan nih no iki tore banyak mungkin kan anak isro melimingnya apa laben kering tua iki bing cong jangan embu yang melaki nyaknya embu
apa kita mari alaben gara-gara happy bener Isra boleh nyanyi orang katuku alaben embuk bodoh boy ya kok kita mari Masya Allah ini ke komunis masuk ke hati anak kau lebar putrana ajunan naudzubil mungkin pas nyetel ke happy tak bisa non cuma atur torebi jaga awasin kan milah saya lebih saya tak langkung sepor mun anak bede pondok sampean tenang kan lagi sampean tenang non mun anak bede pondok mun anak lah mulai pak ya Allah bosan ring tua iki anak pengawasin habi tak mampu tak langkung sampean mun bahalang-lang habi kanak-kanak mampu tak mampu kayak uni pesantren bisa ternyata karena beda pengurus beda asatid beda keamanan teki dia beda kadang nak cok ngicok beda kayak tak seberapa non melanggar beda kayak uni compok tak bisa maka awasin hapi jaga anak kak bintu panapa ika isapani benih kerok tak langkung benih kerok kempere sosomololo no isto gak luto iki lagi mulam bu beda putuna kape ngaring laki beda putuna ring bini rame tak rame mun samangkin beni putu mulu ring bini abengkang no lengkap ben kolakon seburung ini no pada remak azaman menikah makan gula ajunan tore awasin jaga anak kak dinto sehingga insyaallah mun awasin pendenan saos alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad tantretan sebutan kaulah amul jaki torbetin kaulah hormati kita jam 12 ampun antaren banyak manfaat ben barokana antaren sampurna Ramadan iki sehingga gula ajunan ipari depak Ramadan boleh sebekal datang Allahumma amin seporaan dekinun ki seporaan bola mek tahu arasanan seporaan deki Masya Allah toreh usaha dek budi mangkin sedekah tingkat aki tengki sedekah apa ya samampuna sampean sedekah sirri saya mun beda sedekah saya mar-samar sedekah polek saya sabek ke masjid ngoreng untur cek ketemu senila sedekah sirri sedekah samar sampean nyabek polek sabek ngoreng para tarawih sampean tak ning bojeng aku boy kolek sabek nyamper untur sampean ting bare tarawih deur goreng nih nyamana sedekah samar iki sedekah raja kencirna as-sadaqatu sirri tutufi'u ghadabar rabbi sedekah samar bisa nangkis dek kadukana Gusti Allah alhamdulillah kelak beda majalan amal PC minta PC amal mantir muka setiap panolaka adab tukana Gusti Allah amin Allahumma hadirin sebutan kaulah amul jaki terhormati sekentoh ator sompengan dari ten kula mun bener kento murni paparing Allah keng mun salah murni dari budunah ate kaula tibi ben kotor ate ten kula tibi langsung doa